Poštovanje, dragi naši. Moje ime je Marija Lošić ispred kompanije New Life Turkey i dobrodošli na našu stranicu New Life Srbija. Današnja lokacija za nas je Mahmutlar. Nalazimo se u jednom apartmanu čiji se kompleks nalazi između Ataturk ulice i Barbaros ulice na nekih samo 450 metara od same plaže. Lokacija je sjajna, skoro sami centar Mahmutlara. Stan koji ćemo danas da vam pokažemo se nalazi na drugom spratu. U pitanju je 1+1 stan, negde oko 60 metara kvadratnih njegova je površina. On u sebi ima naravno spavaću sobu, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i jednu veliku i prostornu terasu. Ja se, kao što ste navikli, nalazim pored samih ulaznih vrata. Zatim, sa leve strane ulaznih vrata imamo jedan oko izdvojen mali ugao gde možete da namestite mesto možda za ostavljanje jakni ili cipela, što je ovako sjajno u ovoj vrsti apartmana, a odmah sa desne strane imamo kupatilo. Kupatilo je za ovaj tip stana izuzetno, u stvari standardne veličine. Ono u sebi ima veš mašinu, što je sjajna stvar u ovoj varijanti. Imamo i dosta mesta za odlaganje. Naravno, tu je nezaostavna tuš kabina i Siemens bojler da uvek imamo tople vode. Odmah do kupatila ulazimo u spavaću sobu koja je ujedno sastavljena i sa dnevnim boravkom sa kuhinjom, ali o tom ćemo pre. Spavaća soba je također standardne veličine i u njoj imamo jedan veći bračni ležaj, zatim jedan manji garderober, dva noćna ormarića, klima uređaj i u ovoj sobi. Svi podovi u stanu su od keramike i ono što je super, što ova soba ima velike galerijske prozore i također izlazi na terasu. Terasa je izuzetno velika, što ćete moći da vidite i kasnije. A sada smo došli do toga da pokažemo ono gde se najviše boravi, a to je u stvari dnevni boravak sa kuhinjom. Od ulaznih vrata sa leve strane nam je u uglu postavljena kuhinja. Kuhinja ide u G i ona u sebi ima apsolutno sve što treba da ima jedna kuhinja. Imamo mašinu za suđe, zatim imamo redna ploča je na gas, aspirator, tu nam je frižider sa lednom komorom. Naravno, ploča je ovde od granita kao što ste navikli, a imamo i suđe, ja to nisam videla pre. Sami elementi su potpuno standardne jedne veličine. Odmah do nje imamo trapezarijski sto za 4 osobe koji ima mogućnost da se otvori i da bude i veći u slučaju da je to potrebno. I on nam vizualno odvaja kuhinju od dnevnog boravka. Dnevni boravak se sastoji iz jednog troseda koji također ima mogućnost da se spava na njemu tako što se ova stranica obori sa druge strane. Naravno, tu nam je jedna foteljica, komodica sa televizorom, klima uređaj također i u ovoj sobi. Ovdje imamo malo su se igrali sa plafonima, pa imamo neke gipsane radove koje ovako su izuzetno interesantne, spuštene plafone i skrivena svetla duž celog dnevnog boravka sa kuhinjom i odmah pored toga imamo jedan veliki galerijski prozor preko kog izlazimo na terasu. Terasa je zaista prostrana. Kada to kažem zaista, to i mislim u ovom mogućem momentu. Ona je bukvalno ona sastavlja dnevni boravak sa spavaćom sobom i bukvalno kao jedan veliki dnevni boravak sa sve trapezarijom. Ona super stvar je kod ove terase zato što ona ima ovaj deo gde su ostavljene jedinice od klime, ali ovo je sjajan prostor da vam bude jedna kao ostavica za sve ono što nemate gde da držite u stanu ovog tipa. Imate prostor upravo ovde, a opet ne zauzima prostor same terase. Naravno, tu nam je jedna garniturica od ratana koja ovako može da posluži za ručavanje. Nije ni mala, da vam kažem odmah. I recimo jedina stvar koja možda u ovom momentu nije baš tako reprezentativna što se tiče ovog stana je upravo ova zgrada koja se pravi odmah ispred, ali ona kada se završi ona će da ima jedno lepo dvorište koje će da bude između ovog objekta i nje same, tako da opet tu imamo nekog prostora. Iza nje odmah je Barbaros ulica, a iza Barbaros ulice, kao što ste svi navikli, kod nas u Alanji dolazi i more. Ovde je centar Alanje uzduž ove Barbaros ulice
I sam kompleks u sebi ima bazen, igralište, saunu, fitness i mislim da je parking mesto, da što je isto tako jako lepo u centru Makmutlana. Mislim da je to sve što imamo od sadržaja. Naravno, ukoliko ste zainteresovani za još više detalja, a cenu ću, pošto je cena ovako jako lepa ovog stana, ću ostaviti za sve vas koje interesuje ovaj stan, da mi se javite putem Whatsappa ili ovdje na Messengers ili ti na Instagramu u poruci i onda ću da vam kažem sve dalje detalje. Sam stan se nalazi znači na drugom spratu, u pitanju je kompleks sa jednim blokom, on u sebi ima saunu, bazen, fitness, jedno lepo dvorište sa parkingom, 1+1 je stan, negdje oko 60 metara kvadratnih, jedna soba, jedno kupatilo, dnevni boravak sa kuhinjom, potpuno namešten stan sa jednom ovako izuzetno velikom i prostornom terasom. Nadam se da vam se dopao ovaj video, a mi se čujemo za još više detalja vezano za baš ovaj stan. Hvala vam puno što nas pratite i vidimo se u sljedećem videu. Prijetno!